nithi nje basenifikele ngumkhosi omkhulu wasezulwini wamutakula abantu bakaNkulunkulu abahamba kancane kwenzeni izinto ezithile nelekelela nenza konke sithi thina akusini njengaba niyibonela yini nje kuphela kodwa abantu baNkulunkulu ni uJehova wasezulwini onithumela abantu zophakamisa umuzi wakhe umuzi awakha ngenceke yakhe uThabede emzini wasekuphumuleni lapha eFrede wathutha wazokwakhiwa la inyanga yezulu ethu uzomala lokho kwenzeka la ngumlando wokuthi kwathi mayibhunu lihlupha abantu baba elapha ngaphesheya inyanga yezulu libopha inkomo zabo gijwe neyinikelwa ibale nqamla la ithi mayixoshwa idubule lenze konke bayisinyanga yezulu uyahamba lo yamlungu masehambile lithathe lomzomni wakhe lapha ya nizofeza lokho ke ngani zakwethu sitheke ngoba kuza nina ni uJehova wethu nithwele uJehova wethu nimlethe lapha uzosipha amandla asinihlangabeze ngananti ithanga labakhokheli bonke abaphethe lo msebenzi sithi siyanemukela emzini wasekholwane amen kunjalo ke bafowethu nikhule njalo ningasishiyi sonke nibuye amen ngizokubeka nini nithi kuncane lokho sisazobuyela amen amen siyabonga ke bafowethu suka kude ngiyezwa bayakhuluma obaba sisuka kude umsebenzi size ngawo siyawubona umuzi lo masubona ngibona ukuthi kufanele ukuthi sigcine ngawo ukubona ngoba umsebenzi sizowusebenza uzoba umcikilisho ungasheshi kanti sikude kanti okuyiwona into esijahile thina sijahela umsebenzi size ngawo ukuthi sizotholani kuzokwenzaka ini ngoba obaba ngoba bekhomba ukuthi soke siqale lapha nje sibona ukuthi sizoba late umsebenzi awusezuqaleka kahle uzobhuduzela singabe sabona kahle kanti kufuneka sihambe lapha ekhaya sazi ukuthi siphetheni yini esiphethe uma siyongena lapha ngaphakathi singele sesazi ukuthi sizofika sikhulume sithini manje asikwazi ukuthi masiya lapha njengaphakathi yini esizofika siyikhulume ngoba asiboni lutho asikaboni lutho nje ukuthi abakhokheli benzani sebenzeni umsebenzi asebewusebenzile bengabakhokheli beqhamuka indawo ngeindawo sebenzeni umsebenzi muni phambi kwethu hey siyabonga bantwana benkosi siyabonga kakhulu size sacabanga ukuthi uyabona uma sibanjwe ngamantshesikazi lento le isibanjwe abantu abakwazi ukudela imizi yakubo bahambe bayohlala kweminye mabefika lapha kule mizi yabantu uhlatha inkomo yomkholiso kwemukela lo mama ofikayo bese yasuka lapha ezibukweni nesithebe nentombi zakwakhe abamphelekezelayo ayokwatha inema yakhe lapha esibayeni afika ayathe asike lapha usadikiza khona impukane asike athatha amangebezana akhe awabeke la bese suka nawe buyela lapha yana adehle sikhona khona into eyinhloso ngalokho kusengenziwa nje ukuthi umuntu ofuna kawubona kudingeka kuba lamantshontsho afika woselwe lapha esigcawini bafika bathi haka mama bathi ancanca udle uthi uyigwinyanye enye uyinike ingcanga lapha egcekeni enye uhlale phezu kwayo
izathu zokwenza lokho zikhona sithi izathu senzela ukuba njengoba uhlezi phekwa lamantshontsho nje osuwadle wena uhlale phekwe imfihlo zaleli ikhaya uhlale phekwe ukuhlupheka leli ikhaya noma ngabe umyeni wakho unemfene ungayiphathi indaba yemfene yalapha ekhaya songeyakho nawe manifikile la nizosifihla nani ekuhluphekeni kwethu njengoba ningomama nisuka le ndaba ningindaba nizofihla thina la ukuba isitha sethu singasihleki singabonwa umuntu obona ukuthi kufanele sibe inhlekisa yakhe nizofihla umsebenzi kaShembe uba ungabi ihlazo nehlaya uma ke uShembe ekhethe nina ukuba nizofihla lo msebenzi yingoba ufunge ngani ukuthi yini niyofihla lo mzozo sekholwane lo muzi mkhulu kakhulu manazaretha ukunibonga ninganikwazi lokho kwathi ungakunanakeke lutho sinejoka elikhulu kabi uma singafihlwanga yinina nisithwale nisikhiphe kulolu taku siyongena emajele thina lapha eFreyhead kwasuka indoda kwaThabede lapha yahamba yale ihambisa umkayo egula engenamntwana yona iphethwe isifuba yafika lapha ekuphakameni yathi inkosi hayi wena uphethwe isifuba wena uzothatha umsebenzi wakho wena nkosikazi usomdala kodwa uNkulunkulu ngoba ufuna afeze umsebenzi wakhe zabathola abantwana abambalwa basimbelethisa icathule emhlanje ahlala lapha uyicathule lezi uyibelethe ngejalo yasinikele isinto sezulu baba mkhulu kanti bishilo ngakuqala ngizela ukuthi nasi nize entweni encane nizokwenza ndofeza umsebenzi kaBhombela awuletha lapha ezweni laseFreyhead utheka uma sesekuhlezwe kunjalo kwasethi madoda ngiyakhumbula mlangeni nawe mnqayi nawe Mzobe ukuthi ngathi khondoda yofika lapho mhla ifika ihlalo zenzawubheka phezulu athi siyakhumbula ukuthi nayi sifikile ubani uzoyiphelezela isenhlakazi ngoba mina ngeke nginike lutho la nami ngani kwenhlakazi konke izawuhamba nobani bathi umlangeni ngiyavolontiya ngizakuyiphelezela wayiphelezela wathi ungayikhuphula intaba Tema sefika entabeni yehluleka iphethe isifuba ehluleka nginqamlela nje basiyajaha ehluleka waseyikhuphula uthi ubaba mkhulu uma ususuka entabeni endazi ungasabuya lapha ekuphakameni ubuyele kwineFreyhead hamba ukhuluma lo nkulunkulu ombonela bani yilapho athola khona imithetho lapha kulelizwe kunehlabelelo zasekuphumulelo kuthiwa izililo ezayifika uThabede eyinikwa uShembe ngomoya wafika wakhalo leyo mzilaphana kuthiwa wathi ngene eFreyhead osengena nebandla eseshumela abantu ngendlela esuka endwede njengoba nasi kwavele sengena nebandla lo muzi ubulawa ngamabhunu laphana kwasekuthi inyanga yezulu yawuvusa la ekholwane yathi sekusekholwane manaza lo muzi eniwuphethe wasekelwa ngetshe iladi lakhona kwaba yitshe laliphathwa ngumbokazi wasophongolo akhunza senalitshe inyanga yezulu ithi landivi lati nalapha eKhalanda leletshe ngilibuse libe yiladi kwaba njalo noma unyakazwe noma ubani kodwa ngokuthi unesisekelo setshe ngeke uzuwe phansi namhlanje nizofakazela ukuthi ngeke uzuwe phansi manaza lathi siyabonga kakhulu lo muzi wakho lapha umuzi omkhulu nomdala walelizwe ungakabikho nowaseGoli uvuswa lapha nje umuzi onesisekelo ukhona ingoma eyokugcina uzothi nithathe nje ivesi elodwa niyayazi nani ilapha na ku17 ithi oshaka kalahla makangayideli ithi ke kwamanye amavesi akhona abemukelisa ubukhosi phezulu kwentaba ngiyengibona ngathi yithi lapha eFreyhead mayibonga inkosi ngoba le ndaba lapha ekhaya yathathwa phe kwentaba senhlakazi ibisibuye ikhuluma ithi sebefuna ukwephuca ubukhosi baphakade hey siyenqaba ngisathi nomfundisi sathi siyofela kulento noma ningasishiya nonke niyephi kodwa siyofela ekutheni lo muzisi udayisele noma ngodumusi siyabonga inkosi ngathi ngihamba nani nibuye nibuye bafowethu yazi lento eniyenzela ekhaya ikushumayela ngaphandle kokuzosipha uthiwo lolesinika lona kodwa ikushumayela lento nje la ikhombisa ukuthi nina uNkulunkulu ungenile ngaliyana wanijova senijova nathi ngapha manje sikhalela manje sasezwela ukuthi mhlawumbe azawufika kakhulu kunalokhu ngelinye ilanga niyobuye niphenduke siyabonga
siyabonga mkhokheli wena owawumemezela emsakazweni hey wamemezela nkehli mani washo mani watshokoza wathi hayi yatshokotha inkosikazi manje hey uyikhawu mfana siyabonga Mamolasi siyabonga ngani lo mntwana bafana ngani kakhulu mina ngiyabazi bezalwa bonke unje ngibonakala sengigugile ngiganga ngoba ngazalwa ngigugile ukhalaza lokho ungakunaki chaze ngivela ukhula la akayanga nasesikoleni nakangakho kwathi kwaqa babelibele uhambo nomfundisi ukusho umuthuli base bephuza wakuphuza lokhu kuhamba besikhuphuka nabo siyoshona ngale kwezintaba kwavela sishone yonke indawo siyoshona embilaneni le engoje sishumalele lizwi kanti uNkulunkulu sagonywa thina abantu vela sagonywa ngumadlala nawo umola sekwathi ngenkozi yantambama laphana wathi mola silezingane ziyagula zonke sitha asiphume soshisha imjifu siyithandazela wasebuya nabo basebaphuma babuya basithandazela njengeyiguli sasigula sisele sodwa namhlanje usibona nje yithi lapho sasikhona mayibonga Nkosi wayefungile uNkulunkulu ukuthi siyaba nani ngalolu suku namhlanje manilethe isibusiso sichaseni bangcwele sichaseni lomzi asingabi nehlazo lokuthi usehlulile cha nikhona abanina bakwethu lutho senishilo sesiyabonga ukuthi namhlanje sesenikhombisile nibuye ngane zakwethu.